Ofîsa Pêwendiyên Derve û Dîplomasiya Bereya Aştî û Azadiyê civîna xwe ya yekemîn li darxistê de hevrezkarî xwe hilbijart hewaz ekîd wekî hevrêz hat hilbijartin niha em derbasî lûveka Almanyayê dibin. Hevrêzkarê Ofîsa Pêwendiyên Derve û Dîplomasiya Bereya Aştî û Azadiyê hewaz ekîd mêvanê min e. Kek hewaz du pîrozbahî bû te Newrozate pîroz bê herwiha hilbijartina te wekî hevrêzkarî Ofîsa Pêwendiyên Derve û Dîplomasiya Bereya Aştî û Azadiyê jî pîroz bê kekê hewaz. Kek hewaz destpêkê de ez dixwazim bûyekê bizanibim erkê we wekî Ofîsa Pêwendiyên Derve û Dîplomasiya Bereya Aştî û Azadiyê çi dibe? بله دەستپێکێ جەژنا نەورۆزێ و هەروەها سەرساڵا کوردی لە te و تمامی کارمەندێ کوردستان 24 و هەروەها مڵەتێ کورد و مڵەتێ کوردستانی تمامی پیرۆزنم هیوی دکەم ساڵا وەرێ ساڵا ئاشتیە و ئازادیە بێ مڵەتێ مەل هەر جهەکی لێ هەیی ئاشتی و ئازادی ژیانە خۆ دەرباسکێ و ژیانێکی خۆش و تەندروستیک خۆشکەکێ جەمال بێگومان وەکوون زانن بەرێ ئاشتی و ئازادیە چار پێکهاتە پێکت تێ و ئەو چار پێکهات دەمەکی درێژ تێکلی بنابێنەوە مەدە وەکت بێژێ و دانوستاندن هاتن کردن هەروەها تشتێکی دی هەفبەش نابێناوادە هەیە دەمەکی دوور و درێژ ئەف سیستەمێن و رێجیمên سیستەمکار دەستهلات بوون لە هەندێ سووریادا تم شریکاتیک نابێناوە هەف پێکهاتە هەف پەیمانە هەدە هەبوو نابێنەوە دەژبەر تم شریک بووم gelek ئاستەنگیا تەولی ئاستەنگیە کورد gelek جارا زێدەتر بوون لێ حتا رێخستنا سریانی ئاشووری ئەو ژی وەکت بێژێ gelek ئاستەنگیت پێشکەوا بوو هەروەها عەرەبێن وێ دەڤەرێژی ئاستەنگی و برچیبوون و فەقیریت پێشکەوا بوو ژبەر وەیەکێ باوەریمەدە پشتی چەند ساڵ سەر ڕەوشە سووری تمامی دەرباز بوو شۆرەشە سووری هەروەها هون زانن قۆناغا چارەسەرکردنا سیاسی و دانوستاندنê سیاسی ئاستەنگê tim rejîm tixê navade بەشên cida cida ê opozisyonê ê hene û nêrînê cida cida li hundirê wê de me pêwîstî dît ev laş bikarin bibin xwedî nêrînekî siyasî bingehîn ji Sûriya pêşerojê giştî re nêrîna wê ne tenê wek dibêje girêdayî bê beşekî tenê avakirî bê li ser bingeha پرنەتەو پرئۆل ئێل هەندرێ سووریدا وەک چاوە ئەنیا ئاشتی و ئازادی هەر کەسێک جێخوا دەبینێ بێگومان باوەریەمەدە هەیە ئەف ئەنی حاجەتی هەنێکی فراحتر بێ هەنێک خەلکی دی ئێ مڵەتێ سووری جیەخوال هەندرێ vê berêde bibîne û ew jî kar û xebat jê re dibêj ber wêyekê pêwîstî hebû em bikarin hinekî karal hevdûbar bikin mesele rêxistinî em bikarin her yek nas bike çi jê tê xwestin û dest kara bike her ovîsên vê berê dest pê kirin civatên xwe yekemîn kirin û li wê civatê de hat dest nîşan kirin her ovîsek wê bi çi rengî karê xwe bike û her wiha wê bi çi rengî têkiliyê xwe çê ême wek ovîsa têkiliyê ji derve baweriyem de karekî gelekî firah li pêşiya me ye حاجەتی ئەم ئالیکاریە تمامی مڵاتێ خۆنە چێ li hundirê taybet milletê me li hundirê îro timamî cîhanê bela bûne em حاجەتی têkilînê firahtir buware bikin em حاجەtin biriya wa têkilînê firahtir her wiha destgehên sivîl êlwa welatara perlemanter re her wiha hikûmetên hemû welatara em têkiliya bikin heta em bikarin proje siyasî a ev enya aştî û azadiyê ser hatiye avakirin em bikarin hinekî xizmet jê re bikin û zexmekî bidinê ji ber bibe bingehek ji proje çareserkirina siyasî a Sûrî giştî. Kekê hewaz niha piştî hilbijartina te hin pêwendiyên Kurdistan 24 got vê derbarê de medanî bir û rayek heye ku opozisyona Sûriye di nav xwe de xwedî nakokiyan pirsgirêk di nav de hene gelek destwerdan di nav opozisyona Sûriyê de hene
بلاتفورمên cuda hene êko Tirkiye, Siûdiyê, Misir, Moskow bi çend aliyan ve bandorê lê dikin. Lê bereya aştî û azadiyê zêdetir hev ahengel gel yekûdû. Ev yek dikarê gelo riyên dîplomasiyê, peywendiyên derveyên baştir li pêş we veke bê ku nakokî navbêhna van her du platforman de hebe. گومانە بدەکەکێ جەمال پرسیارێک سپاس یعنی پرسیارە گەلکی گرنگە بەریا ئەنیا ئاشتی و ئازادیە دەستپێکێدا یعنی گەرەک زەلال بکن یعنی سەر بنگەهێک نافخۆیی هات ئاواکردن نەب ئالیگر یان ئالیگرا وەک ئەمە دبینن وەک جەنابێ تەژی کەرەم کرد هەر بەشێکش ئۆپۆزیۆنێ ئەمە دبینن برەنگێکی برەنگا تێکلیەوێ یەکش وڵاتی دەسوەردانەوێ هەندرێ مەسەلا سووری دەهەیە هەنێکی مخابن دووری بەرژەوەندیت گەلک قۆناغادا دووری بەرژەوەندیە مڵەتی سووریت کەوێ نێزیکی بەرژەوەندیە وا وڵاتات بێژ بەروەیەکێ ئەنیا ئاشتی و ئازادیە بێتر سەر بنگەها بەرژەوەندیên لاشên هەندرێ وێدا و پڕەنگیال هەندرێ سووری دەهات ئاواکردن مەسەلەک نافخۆیی سووری هاتیە ئاواکردن و باوەریمدا ئەو یەکش بنگەهێ زەخمبوونێنەش ئەنیا ئاشتی و ئازادیە ئێمە گومانامەدا ئێمە ئەم نابینن ئەم دژی کیژان لاشیان بەشێ ئۆپۆزیۆنێ ئەم سەر ئەساسی دژیبوونا وێ چێبوونە بقاسی ئەمە دبینن چێبوونە vê ئەنیێ پێکانینا وێ سەر ئەساسێ بکارێ بریارە نیشتیمانی ئاسووری بپارێزێ بەرژەوەندیە مڵەتێ سووری هەروەها بەرژەوەندیە پرنەتە و جیجیکردنا مافێن نەتەوە لە هەندرێ سووریا پێشەڕۆژێدا جیجی بکێ ji ber wê yekê têkiliyê me wê timamî xelkê Sûrî re hebe yanî ne wê xîtaba me ne tenê ji beşekî re bê xîtaba me آخافtina me wê ji timamî Sûriya re bê wê baweriyê me de îro miletê Sûrî timam hacetî hinek bawerî nava de werê avakirin heta bawerî jî werê avakirin ji laşê siyasî tê xwestin ciyê her kesî bihêlê vekirî nav xwe de bibînê û bi gumana me de vê em hacetî wê xîtabêne wê têkiliyêne bi xelkê dîê Sûrî re bi Dirziya re bi Elewiya re timamî miletê Sûrî re em wa têkiliya wa peywendiya bikin û xwedî wê helwestê bin ji ber em bikarin bi rastî vê eniyê bêhtir fireh bikin û bêhtir bikarê li ser bingeha bercewendiyê miletê Sûrî kar û xebata xwe bikin. Kekê hewazniha her wekî te diyar kirî di nav eniya aştî û azadiyê de pêk hateyên serekeyên bi taybet ên devera Rojavayê Kurdistan lê her wiha ê Sûriyê jî hene gelo ev hevahengiya ku heyî di peywendiyên wê derve de dikarê zêdetir alî karibe ku bereya aştî û azadiyê di peywendiyên xwe navdewletî de jî bikarî bibe deriyek ji bo çareseriya siyasiya krîza Sûriyê. Ev vê hêzê hûn li ba xwe dibînin? گومانە مدە تەولی وەکت بێژێ نه مە ئۆڤیسێ خوا وەکت بێژێ نه ئەم دەست پێکن بڕەنگێ فەرمی لێژبەری وێ تێکلی بێگومان پشتی دەستنیشانکردنا نونەرێن هەر لاشێکی هەندرێ وێدە تێکلیێمە وەک جەنابێتە زانێ ji berê civaka navdewletî û ji berê me eniya aştî û azadiyê têkilî civaka navdewletî re me dikir û me li wa danaskirin û karê em dikin yanî heta niha belkî zêdey 24 welata wek dîtin hevdîtin me bi ware çêkirine çi biriyê fermî çi biriyê wekî dibêje odên girtî û zom li ser bingeha civatên demê li Cinêv de çêbû me eniya aştî û azadiyê me ji ware proje û armancên sereke ê serhatî çêkirin me ji ware zelal dikirin timama dîtin gereke ev ciyê xwe birengekî fermî li hemû meselê çareserkirina siyasî a Sûrî pêşerojê de bînê û dîtin ev laşên hundirê wê de
اف رنگی سوری گرک اف رنگی ها بکاری براستی دنگکی ای ملت سوری به و بکاری تعبیر برجواندی ملت سوری ده بکن ام هیوینه ام بکارن و نرینه و هلوسته و آرمانجین ام سر آوا بویی ام بکارن روژه پیش ده وقت بیجه بهتر کار و خبات جیر بکن چل آسته نافخایی سوری چل آسته جدر و تیکلین هزین ناف دولتی لیب گمان آمده به افلاش هفدو زخمت کن تتزانه يعني انجمان اجتماعي كردي ديروكا كوي دورو دريش اي بارتيين سياسي وكساتي سربخوا الهندري ويدا هر وها رخصنا سوري هر وها انجمانا روسبيين عربا الجزيرة فراتي سلوك تيار الغد هر يك شوا زخمبونك ويا الجيكي دا بيقمان ها بقمان عمدا افلاش بهبرا وبكارن زخمبونك بدن يعني المسألة چارة سركرنا برسا سياسي بقشتي دا وبطيبت مسألة دفرين كردي دا ودفري اف بيكات الهندري ويدهن كيكي حوز من تخص از بزانب منها لسر عرديجي بيقومان هن آلي هن ايكو نبو بوزيونا سورينا آليين بسريقناكم وكي ديار كري درفتا بيوندي كو بكاربن او جيد بري عاشتي وازادي دا جيح بقرن حيا او بيوندي ما قالوا بآليين وصار بردوامن دوي درباري دا تو خابات شالاكي يانجي نيزيكا هيا وان آليين دنجي كود بريد جه بقرن هيا بيقمان او يكش آرمانجين منع يعني يكش كاري بيشكا منع البيشا روجي ده قالك وك مقوت يعني قالك رنجين جدا درزي علوي اوجي بارتين واي هناك شوا بارتين واي سياسي هيدي تتزاني بشتي 10 صالة تشيد بن كساتي وقت بيجي ناسكري سرانسري سوري ده بيقمان روجي وري وي تيكلي بوارا هبن و دانوستاندن هبن و اف اني درياوي و ذكري بي هر كسكي ولات باريزرا هر كسكي بخوازي سوريا بنيري وكهي بپرنگيا خدا پرآليا خدا باوريا و مثلا باوريه و مثلا ديمقراطيه وري باوريه و مثلا جيجي كرنا مافين نتوا وري باوريه و مثلا راشنا ظلم وزوري واستمكاريا در حق ملت سوري تمامي دو طيبت ملت كرد هاتي كرن دم درباز بوده و دريج وارا فكري به و نتني و دريج وارا فكري به امه هولدانا و كار و تيكليا بكن سر اساسي ام في انيه فراتر بك كيكي حوازنها بيقومان اف بابتا قوت دست نشان كريم كفا قوم مروف بأوبوزيونا سوريا دي برهبودون هذا أوبوزيونا سوريا ده يعني ائتلافان اجتماعي ده قلك هيس هنا قلك آلي هنا ليه يعني تشتكي وصادرت كبير وكي مثلا اف تشك دارين كل جريس بي سريكاني عفريني توان نقول دجي مروفاتي دكن و نافكي اوبوزيسيوني تشك دارين اوبوزيسيوني لسروايا بيقومان دانو ساندني ما وكي كردستان 24 هف بيفنين ما لقل برپرسیارین ائتلافان اجتماعی ده دست نشاند کنن وان برپرسیاران گو نکارن باندوره یانجی بریاری لسر همو آلین اپوزیسیونی بدن گاوا گو مرو وی راستیا اپوزیسیونا ائتلافان اجتماعی یا سوریه دگری دسته اف مترسی جبوی بریا آشتی و آزادی جی دکاری هدا؟ دەستپێکێ دا ئەم لاشێکی سیاسینە ینی کارێ ما کارێکی سیاسیە کارێکی وەکت بێژێ سڤیلە مەسەلا لەشکەری یەک ڕۆژێ باوەریامە پێ نەهاتیە لێ عینی وەخجی وێ تجارە ئەمێ قبول نەکەن تڕەنگە ئاواکردنا سووریا پێشە ڕۆژێ بەشێ لەشکەریدە ینی ئاواکردنا هێزێکی لەشکەری وەختێ هەبێ نە هێزێکی لەشکەری بڕەنگێ ئیرۆ ئەجدا جدا ئەمت بینن هەندرێ سووری دەهەیە بێگومان وێ هەر نەتەوەک هەبوونەخوا لە هەندرێ وێ دە ببینێ و هێزێن لەشکەری وەکوونزان نسبەتی مەوەک ئەنجوم
انجمن اجتماعی کردی پیشمرگی روش طیبت هنه شخوا تشتیت جنابتا کرم کلی او یک تشتی نکوکن براستی نابینا ما و نابینا هف پیمانه ده او راستی که هف پیمان نکاره شخوا او تم ما گفتگو و حتی هاجی گفتگو بوارد که هیزکی لشکری بریارتا جم نسکنه قالوا چماتي شرعيتها سياسي تبديله يعني او مساله براستي چماتي بغطاء سياسي جويره او يتم ام مناقشه ليتكن الجمع تجاري ام قبول نكن ام بكفن بنوي في شاري ده ام وي في شاري بيغمان جبرنا كوكيما بهزين ديره هنا بيغمان ام قبول نكن درباز ببي الهندري مده روشا السوري بقشتي وطيبات روشا دفرين اوبوزيون تيدا يعني نابينا دكافانا دا او جروبي تشكدار تيدا وهرسي دفرين كردي اي جنابتا السرسكني ترك برسيارة البردة يعني ترك دراهجة مسؤولية او جروبي تشكدار تاني ترك تكاري وابسكنين وباورية مدى تشتي تيكرن او دانستاندن دبيجي السرحمو آستا حتى بتركيا خارجي في او سينور كي تركيا وك ولاتا كي سينور خو درباز بو ولاتا كي ديده في راهجي مسؤوليه خو غور بريار وياساي ناف دولتي تاني فا جروبي تشكدار وك ميليشيا كارتيني براستي هركز زانه ونولو يعني او هناك جدوري راستيه لي جرك ملت سوري بگمان آمده چه هزین سیاسی به چه ملت بتوایده گرک هشیار به رنده البر نکوکین الهندری جوات ده فرح ببن و نکوکی چه بن سر پیکانینا برجواندین هزک ناف دولتی یان ولاتا کی دی اجبروه که یک شخبات و کار ما ببه مسئله ام ده بدن آلیه جاره سرکرنا سیاسی ده هر وها دیتنا رنگه کش جاره سریه جروش هنه دورین جدا تمامی سوری ده و بطیبت هر سه دورین کردی ایرو براستی روشه که گلک راب و نرینامه سر دیاره و ام بکارن ببین لی ام خبیخن البن و آلوزی و آستانگیا ایرو اپوزیون اتلاق خواستیته ده بگمان تشتکی امجه نرازینه نممکنه ام و سرخوا قبول بله سپاس بوده حواز عگید حفرسکاری اوفیسا پیوندی اندروه و دیپلوماسیا برای آشتی و آزادی گل جلو بکا مانیت میوانی من سپاس که جمع